Pemirsa, kasus COVID-19 sane raos saking pelaku perjalanan dalam negeri PPDN Bali keuningin ngagengang. Kantos ring rahina somani lintang kewentenanipun keuningin 16 kali diri saking satakroras kasus sane keuningin. Anut saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, dasan kasus inucap raus saking 13 kali kramu saking Dura Bali, kali dasa kram Denpasar, Gianyar 5 diri, Badung 3 diri, Klungkung Mewah Karangasem soang-soang adiri. Nyelahin kanan punika Gubernur Bali Wayne Koster haris medalang surat edaran dan rane some tanggal 12 Juni warse kali talis likur. SE nomor kutus warse kali talis likur inucap ngeninin indek perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru ring Provinsi Bali. SE punike pinake pengelantur saking Inmendagri nomor 14 warse kali talis likur indek perpanjangan pemberlakuan PPKM berbasis tur nincapang kewentenan posko penanganan COVID-19 ring pante desa miwak kelurahan sejroning nampenin pengelola COVID-19. Pergu Bali nomor dase warse kali talis likur indek penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sejroning nambakin pengelola COVID-19 ring sime dreste anyar miwa SE Gubernur Bali nomor 3355 warse kali dase indek protokol tatanan kehidupan era baru. Manut Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Ima Diantin, SE puniki ngawit kelaksanayang ring rene somu tanggal 12 Juni warse kali talis likur. Antuk masa transisi mangde kesobiahang kali raine ring tanggal 12 miwa likur Juni. Kantos raine somu tanggal 13 Juni SE puniki kelaksanayang antuk disiplin. SE Gubernur Bali nomor kutus warse kali talis likur inucap, nenten matiosan sarang SE Gubernur Bali nomor pitu warse kali talis likur sedurung nyani. Palet sane mawah wantah nincapang ring PPDN. Inggian ketiga sane mawah rumasuk ngerajeng ke Bali melarapan bandara, patut nganggen swab PCR 4 likur dau ping kali sedurung keberangkatan. Taler nganggen jalur darat miwa laut patut nganggen swab PCR utawi antigen 4 likur dau ping kali sedurung keberangkatan. Piranti surat keterangan inucap taler patut kejangkepin antuk barcode utawi QR code. Bali Pos Nguningayang.